Whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei tae au, ma lole soifua manuia o talo le asolulu. O le aiai a fifi whaapitoa e tu ina atu I pāsese taunu umai, pe a matatatala feo inga sa oloto le tau whaanofo I sea I le vai asofou. O le toe tase le minute le se furu lua I le pōle aso sa, luas furu malefito o Februari, le o le a matatatala I whai toto o ni usila I pāsese whai malanga mai fafo. O nei a fifi o le ai te tonu whaamtalanga ma whautuanga te tauana muli ta ia, whaatasi ai ma rapid antigen test. O le mai atatala I au se tāli o le vaenga mua, lua vai aso muli ane le aso se fulu tōru o mati. O le a whaatanga I loa so o se pāsese mai so o se vaenga lalalangi whaatasi ai ma I lātou o lo o mia visa whai ngā luenga. O pāsese mai au se tāli o whaatasi mai I lātou le vaenga lua, o tangata ua umatui pui o le COVID. O nei tā penanga wa sa waile mai a CL Palemia Jacinda Ardern o malai whaalele au kilani, ma ua ia whaalia le fia tele I tā penanga o le atu e feso o ta aiai ni usila I isi vaenga o le kelope. O nei a fifi o le atu inatu I pāsese pe a mai a piki le ato ma o se system o le aiai fo I suinga I le anga I luma. Ua le whaataunu uina le telo ta o tonga na fuafua e whai ai whale mai te tele e lua I au kilani, ona o le lava le au whai ngā luenga whaatasi ma le alu pia I lunga o cases o COVID. O le a whai unga na whai e le whonotanga na whai ana nafi, ma ua a fia I le whai tau se lau o tangata. O le whale mai Green Lane, o le a uafuafua le a awinatu nisi o na tangata ngā lulu e fesoa soani le whale mai tele I au kilani. Ma o le ua leo o ai le tele o ta o tonga. I Green Lane lava o le aso atae au to I titi ta o tonga umana whaatulanga, o le ua toe whaalea o ngā ina. Ai mo au kilani, a matatu I le so e na o ta o tonga ti ngā ina o le a whaataunu ina pea. Le e au fia I ta o tonga o le kānesa e mo o mia le vave ave ese. Mai le pūlenga le DHB tala le Herald o le uti o tau simai le isi mafua anga le whaaiunga. Ua sa wai ma le wala au inga se umana whaatulanga appointments e a ngai mai pēle whale mai se ia vanga nai na fiso o ta I atu e toe tu I tua. E le o toe mamau tātou se e le face lo na tōlo le Omicron. O le tala mai lea le sui Palemia Grant Robertson ana nafi. A o alu pe ilunga cases I le community to tono le aso I tasi. O le face tolu, o le stepule e o ai le 5 afe cases I le aso I tasi. Ma I lalo le ala asanga o le aso ai fo I ma le winga o le close contact. O le ana o tangata o le ainga I tā ua close contact. Ma o le afa a whai ngofi ai fo I pisinisi le to ai titi o tangata e tatau na whaano fo I sea. O le face lo na lua lo o tātou iei nei o lo o tā ua lavas o se tasi iei so o tanga ma le case wha ammonia o le close contact. Le e au fiei so o se tasi na iei wha tasi ma le case. Ma a o wha o ngā te leila circular rapid antigen test le taimile nei e lo iei se suinga mo ia siaki pe a tātou se e I le face lo na tolu. O le ale to yeita ama le ambulance a le Wellington Free Ambulance I le nofuango lo whaiaita te e Wellington. O se whai unga e peo na reportia mai e le I whai ngō fie, ai ua whaia lea mo le saunga le mua le au whai ngā luenga. O nei na o le paule o le provider o lo sa wai au nanga ambulances I Wellington, ua whaia I le whai unga e anga I ese, ma e le o sui ai le lango mo tangata e mo o mia vave le fesoa soani peitai, e le to e tu se ta avale ambulance I le nofuanga o lo whaia I le te. O le ana saufa asara launga wai e lava le medical support ale au te. Ma mai le Wellington Free Ambulance o lea ua wha amautu I tuane o pā o li o ele mauta fono e fesoa soani I leo e ono mo mia. Ua wha amauti no mai e fo I o ai lava le tangata no fo lata ane, whai ngā luenga po I lata weanga I atu mo wha atau ngai le sone o lo I eile te ae mo o mia le fesoa soani le ambulance o le atali mai pele au nanga e peo tūlanga masani. E se isi tala lata mai le te e Wellington o le so le aso se fulu wono. O ana nafi le aso e pei o le ana wha atetele ai, ma o lea fo ina asia Winston Peters lea no fuanga. I reporti ma ua mai o lea sa ai Winston, ma o lea sa fea wai matala noa ma le au te e au noa ma le wha o ngā ina o se ufi fufonga. Ma ua ia upuia le malo mai tuangai I le fia o mai e wha afesa nga I ma le au te ma ilona manatu o le leo mai lea ua atili wha atetele ai. I le tae au nei, tu whaatasia telefo ua wha au popo leo e leo ina le nofuanga lo iai le au te. Tala muli, ona o le wha umi ma wha atetele le te e Wellington. O le sowa amata o nga mai I le whale se tasi o kolisi tu la lata ane lea nofuanga. O le wha unga lea le Wellington Girls College ona o le langona le saunga le mu. Ai mai se lava I le mai ai o fefina wa inga na nafi. Mai le pule a unga Julia Davidson I lunga o tala le staff,
O le toʻatele o whanau whaapea whaiaonga, ua awhia masawaina o sa vavali atu i le aonga, ma o le ana amata mai lava i le lua vai aso tāluai. Whaamaonia le pule aonga le te leo le awhianga o le aonga o no a miwa i la tau olo au wai le solo te. O le aonga mai le whale o whaiaisa i o i le asonga fua o le vai aso fau, ma o lo iei le whaamoe o le pule aonga tālo sia, ai o atu iei wa maua se toa, ona e le mana o e umi tele o na tāpunia le aonga. E toe fono le laulau a fono le kolisi le aso sa, e ilo ai le toe fo iane o whanau le aso lua, pele ai. Tala nao le nei tae au manuia le aso.